Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa dagiti pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Hindi nga rin irugi nga iba sa papagayam dito'y pagkasalitaan ni Mildred nga napuluan nakairuwaman. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta mapao na mapaganat mapaganatak iti kaadu digiti umay agkatang manunemi iti mini grocery nga negosyo. Iti kasto ngamin nga oras manunemi ket talaga nga adu digiti umay aggatang da para iti kasapulan da panagluto at dapat iti aggatang manunemi iti arak ken iti pulutanen da at dapat iti agorder manunemi iti beer nga uminom darita sa agorder pa iti chicherias. Siyak manunemi iti naka-schedule nga glako iti mini grocery iti dayta nga oras. Tadig iti duwangan nako manunemi busy da nga grade review. Dadanda ni kanon ti exam da. Kagpadpada da manunemi nga da iti junior high school. Idinto tadamat ni nanang ko manunemi nga madamati luto na. Edi medyo kumisangen manunemi iti panakaapurak nga aglako. Aginanak man pa lang makabandog ba ti kastoy. Kaya pagsayaatan na ata adu ti umagatan ken ka Mildred. Idinto tadamat karibal mo nga tiyangkiwon no mabalinta ka sa bali nga pagkatangan. Nana, nakaigayam. Noon siya. Ito pa lang inuma. Apay nga birit pag inuman nyo ita. Agad klasak mo ita. Hindi medyo pa-class ko mo ita. I-upgrade ko mo tinumag ka ita. Narigat mo ito. Kanayin nga hard. Agbirak mo ita. Nang narunan no at kwartang kagatan ko. Nangalan nyo kami kwartayo. Akit. Di mo ka dinadamag ka na nga bakit tifueting ita pressball TV ka. Ay, barato ka rin. Ay, basin mo't lang. Nga tanasahod Mildred. Awang gaya. Amom ka di latest. Nana, diyak kaya ti makijismis. Tap na ibagay ti latest. Kit apay. No saan nga peso, isot chismis. Ingam nagpeso, hanga chismis. Ano nga ti latest? Hindi mo ka din malagip ni Ricky. Ricky? Saan kang naging kukunapay balasan ko? Kas lagin jajam mo kang awan ti malagip mo agnagan ti Ricky. Idin to ta iso ti ama di kita anak mo. Nakairuwamak naminen nana nga saan nga manglagligip iti day nga tao. Amom no nakairuwamam diya tao. Saan mo pulos sa malipatan? Api nga nagsanay ka. Kasla kayat mo taglagip tinapalabas. Alag ka naman pa yung mesa ka puti. Ipitlok man da pagbagisunto. Nagsanayak ngagpaiso manong naimitan ipalagip kaniyak ni Ricky. Ti ama di kiti duwang anak ko. Ti asawak. Kung nangarot ti bakit manong naimi nga chismusa. No nakairwamam saan mo pulos ka malipatan. Sa bagay. For how many years manong naimi. Nagbasbasa kang pailang iti college, nagahinait kami kini Ricky. So na lang ta, agpadpadang sa amin nga naituloy tinagbasa, agsipod ta.
Kas aramid manunemi di kita tutubo, no makaramandan alada lang nga alan. E dinaitad kon kiniriki di kinabirhen ko. Masansan meten. Aging nga nagbunga, nga isu ita, dato inaunang anak mi nga ni Ani. Nagasawa kami manunemi kiniriki nga saan nga nakapag-graduary ti college. Pagsayatan na manunemi. Gabutan na laing ti asawak iti construction ta may nga masun. Ta idya pala at dati high school kadagtag trabaho ti construction. Awan pa'y balay mi manunemi idi ta nagpa-Saudi Arabia. Sigug ko idin manunemi ti may kadwa nga anak mi nga iso ni June. Ada sa Saudi ti asawak manunemi idi ta ipas nga ikon ni June. Iti mo na nga taon na sadyay nakipawit iti pagbalay mi. Iso na ito balay mi ita, manunemi, nga naisariping na ito mini grocery. Wen, kalpasan ti talo nga tawen nga kontrata na, nagbakasyon manunemi ket na kompleto mi, ti balay mi, na finish with appliances. Simbarong nga talong altawen manunemi nga kontrata na dya Saudi na ipasdagmatan na ito mini grocery. Aging ka manunemi nga nagbaliw di kiti pasamat. Idi tadamang padpadakas kanya. At ang aming lalaki manunemi nga iso daytoy ni Oscar. Nga kursunada kanya. Sulsulisugan na. Kanayon nak umay bambantayan di iti mini grocery manunemi tulungan nak kuno. Kada dumat manunemi di kita makasisiim kang kuha nga tumultulong isuno. Urian anaway. Kahit at dari kiti gundaway nga agsarsalita kami agsangsango nga iyaw-awat na manunemi dadya kwarta nga naglakwan na sana ket iragpin manunemi igaman ti ima. Nga dimi mo manunemi nga adda kaya nalimod namang sisiim ka na kami ket picturen na kami. Aging ka manunemi agsalanga den ti asawak no hapay nga in-entertainek ni Oscar. Ibagbaga na maten manunemi nga da relasyon mi kini Oscar. Ibagbaga na maten manunemi ni Ricky nga asawak nga di pliputa kisuna. Ibagbaga na maten manunemi DJ nga sa anak balingan na pudno. Mangliliputak ka no. Ado pa'y manunemi di kiti patulod na nga ladawan nga diya ka mo no kasano nga napasamak. Prinudyos da. Nga adaladawan mi kini Oscar manunemi nga gin inarakop nga lamo-lamo. Gaboy ito dahil manunemi pampadpadakas na mati ti asawak. Ket samet ten ngagpawpawin. Ado idi tidnak panangilawlawag kang kuha na manunemi nga awan kinagpaisuda kita nga incessant. Manunemi. Uri awan idin ni Cesar manunemi. Cesar o Oscar? Ni Oscar. Haan nga nagpakpakita. Tadya ka mo sa dinuntiyan na. Kaskas di manunemi. Nga saan ang mamati kanyak ti asawak. Gabot ang mamati unay ka na kita na ipapawid da nga patulod da nga ladawan mi. No kasano nga napasamak ti kasjay. Lamo-lamo sa rupa mi. At nga ta, tsaka mo nga ilawlawag man. E di ito taadot mga bagbaga nga, alis to ka doon na aramiden mo talaga nga pumadpadakas na. Ganyan ka mo no sa sino, magtibang pumadpadakas ka na kami adot mga ibaga. Nanimat lahing Oscar manunemi tinangaramid ti kasjay. Gabot ti sakit tinakam na nga saan ko nga sungbatan nun sa anak ang makirelasyon kang kuwan. Eri ababa nga panao manunemi ket nadalusak. Saan ko pulos sa liniputan ti asawa.
Nagbalinak nga napudno ken kuan. Ammo dayta dagiti anak ko. Nagpatulong ang pay kadagiti anak ko ta kasarita dati amada tapno ilawlawag da ken kuan ang awan kinagpaiso dagiti pamanpadakas. Ngem kaskas di manong nimi nga saan nga namati ti asawa. Haging ka nga pulos nga saanen nga nagtawag, saanen nga nagsusurat, saanen nga nagipatpatulod ni sintabo awanen. Sa ita, ibaga natin nga bakit? Hadda karon ni Ricky. Nana, ito orderyo. Ano ti kunayo tayo? Kunak nga niya. Ti may panggap ki ni Ricky. Addan ni Ricky kunak. Nagkapon na. Sa din no kumapay no saan nga sa Saudi. Ti makaskas daw. Apay nga saan nga nagtaros dito balayo. Kat balayo yumat deto. Balay namat. Isumat ti naggapuan ti na ipatakder nga balay. Ha? Gade. Sama na na. Sabi nga rin nga saan nga dito pagkawitan na. Tsaka mo kang kuha na. Hingga man kita salutsutan. No apay nga saan nga naghawid dito. Kahit no saan nga naghawid dito inana no at danisuna. Sa din nga tinagawidan na. Adda ka nun sa bali nga sinangpatan na. O, nagsanay ka man din. Kapag na nagsan di parukong ko na. Nasakit para kanyak ti amin. Nasakit para kang kati amin. Kapag na nagiti pambapabasol ni Ricky kang kakit saan nga pepeso. Amo ti Diyos nga saan nga pepeso. Nadalus ti konsensya. Nadalus ta kang babae na. Awampay ka na awan to pulos ti makatagikwa kanyak nga sa balik. Mawan to apulos ti makatagikwa sa balikan ka, no? Di saan nga ti nakairwamam. Nakairwaman nga. Awamat sa balik nakairwamam. No saan na nga ni Ricky yan? Sa bagay. Magpepeso ka dingandan. Ay, po, ay. Magpepeso. Ngim sa dinut, nagtarusan na. Kaapay no ibagak, mapangka. Awan ako matpambarang ang mapansan dyan. Wano, baunam ka didi kita anak mo, tayo sudap mapan. Handa karbaganda. Sa din na nana, imbaga naman. Abag isumat, nga umas asideg manong name iti inaunang anak ko. Mama? Anak. Manganta yun. Nakaluto ni Lola. Sige. Nabalinta nga rin ito. Panawan na ito. Irikip yun. Ay, ado pala di kito yung magumatang. Agapudan tulatan no, ado may gumatang. Nakaida sa gati ni Lola. Nakaida sa rin ng mag. Ay, nana. Nalula ko ng kanya ka. Nana ko na ni nanang mo, ni mamang mo, di lola ko ng kanya. Lola. Panahon ta kayo pa lang tamang kami. Uwan, guniak no, ada gumay gumatang. Nakunayot tayo, ada na ibagayon sa tayo lolang ko ha. May panggipti, naganti Ricky. Nangikukit. Ay, ni papang mo, adan. Imbaga kini mamang mo, nasa dinot nagtarosan na. Anak, wayan. Umakantin mangan. Kalpasan nga nangan kami manunemi nagpakada tinoon ng anak ko. Apay ani, mang, oras na sa papay lang. Inakidyayan ni papang. Di pala urayan mo ba ito eh. Baka saan nga umay. Ngayon talaga nga nga dimtingin. Ang tamat nga chismis na tayo dadanon ni Lola. Sige anak. Mapangka. Takarbengam. Ako yung nga kapsat. Nunalpas kayo nga nag-assignment. Ayabamon ni ading mga dyan. Tadwa kayo nga papan. Nakareke pa kon manunemi awanan tiyo may agatang iti sumangpet di gidek kapsat. Nikit adamat karton kan bag. Bit-bitin kan bakbaklayan ni John. Hindi makastrikta. Mang, ito ni, inalamin natin, sarabo mi ni papang. Sarabo yun. Isunto ka no, timang tada mismo ken ka, di sarabom.
Kumusta ni Papangyo? Eh, Chay, nagwa pulat ta. Mamang, imbagamin mo ng kayong kwa na. Nga nasihat kayong asawa. Nasaan nyo pulos kami minutan. Tiya sagrado akalay sayo. Kananak ko na. Di ba na uni? Umayto ka nulat ta. Intun ka no. Sika mo? Ang masapo kam to gring nabigat. Ada exam mi. Ingka maturok yung kinidyon. Wala ibang ngaro din ating mo. Ori ni Lola yung maturok ba ta? Kada kay ngay. Diyak pinagdigos. Inagtuag digosan kalpasan na maturok ak tumat. Ada nga tan 30 minutes manong nemi nga nakadikusak ka nakaidaak. Nabayagan nga naturog na kita anak ko kas tamat ang kininanang. Hindi matugtog tiri daw. Tigas nga oras. Di na ta makita di doorbell. Di ko nag-doorbell man. Kung nakalon na din makita. Sino ka tara ito eh? Hindi kita manong name iti oras iti cellphone ko. Alas 10:30. Imasaday ka kitinita ko. Mas baser. Sindeta? Sindeta ko na. Mildred. Ni Ricky. Nagsasarunutin na dagsan nga panagangis ko manon na imididay tangan nangig ko. Diyak mawatan tirik na. Kasla rimtab dagiti sugat iti kaon ka. Gabata na sakit para kanyak manong. Ti kaawan ti panagdalek ni Ricky kanya. Tano kumanta pa nagtalek na kanyak saan kumalat nga basta namati ka nagiti pamatpadakis. Sa ita. Adda. Ano ti masapol na? Mildred? Adda ka balad ta? Ilokat mo ko tiri daw. Tanyo ti bagam? Dinamag ko. Kahit ka makasarita. Kahit ka makita. Mabaling ka di. Rabin, Ricky. Umay ka tulangan ito bigat. Iti bigat na wano ti malab. Itan. Pangasim. Ilukat mo tiri daw. Balay tara ito eh. Rumbang laing nga. Sumangbaya. No, amumad lang sa uneta. Api nga saan nga dito nga dangos ti simang bayam. Api nga simang bayam kati sa bali nga balay. Ilawlawag ko kang kati amin. Ilukat mo tiri daw, please. Inlukat ko manong. Naipasapat kanyak, tinakairwamak, nga angot ti asawak manong. Kadigdikos naman. Kada damat in-apply na manong nami nga magmanglo. Nga da itaon iti magusgustuwak. Nga sayo open ini. Nakairwamat abanglo. Ti may sa lalaki. Sumrek ka. Winayaak tiri daw manong nami kit simrek. Kit siyak metlaing tinangirikap itiri daw. Ngem sangkwin lang. Nagtugaw ka? Dito ka di salas. Sa dinukuma. Alangan mat nagpastrekak, iti unag tisilid ko, iti sangiili akas kang ka. Ibilang na ka di nga sangiili. Ricky. Diyan ka mo, no, anya tumariknak. Ito dito nga. Gundaway. Diyan ka mo, no, anya't kasangit ko.
na makasangit ak. Kinagsang-sangit ak. Nagdumugak nga nangapot ti rupak. Ngajak nadlaw nga imasideg manong nami sana iniggamantag sumbangir nga abagak. Nariknak manong nami ti bara ken lamuyot ti dakulap na. Ana iparabaw iti abagak. Nga awan tapar na gabuta. Nakaisliblesa. Nariknak tinakairuwamak nga bara ti dakulap na manong. Nga madadamat ka naganug-ugak, nga miti pa naganug-ug ko manong nemi inarakop na. Ngayon saan ko nga binalas day tangarakop na. Imudumod ko kay di ti rupak manong nemi agsangsangit iti barukong na. Imirot perakop na. Kaya di mismo manong nemi nga puon ti lapahayag ko. Nariknak ti bara ti sangaw na manong nemi. Anang ko ti arasahas na nagkulo. Pakawanan na. Pakawanan na ko ma. Minsan. Siyak tinagbasol. Siyak tinagbasol ang sipot na basalatan na mati yan. Nasangga pulos nga pinati. Nga napuho ko ti panagtalek ko ken ka. Nga rumbeng laing kumapagtalin na edek ti panagtalek ko. Nagbidutak nga namati nga maiturod mo ti manglipot kaniya. Nagbidutak siya ti nagbidut. Saan ko mga rumbeng nga pasalatan na matiyak? Rumbeng ko nga nagtalined ti panagtalek ko ken ka. Nagpaiso ti maod ti gurak ken ka. Imbaga king pukpukaw ko nga gurgura ka. Magsipod dati pamatik kat manglilipot ka. Imsakbay nga nagawid ak dito Pilipinas 5 taong kanyak ti kinapudno. Kapambadpadakas ti amin. Isang adtuya kita nga magpakawan keng ka, Mildred. Pakawanin na. Kapag nagtalinahed ko, mati man nagtalek ko keng ka. Pinagbaling ka, manglilipot, pinagbaling ka nga dakas ken narukit nga babae ngam si kagayam ti kasasayaatan nga asawa, kadadalosan nga asawa. Isang adtuya kita nga magpakawan keng ka. Pagawanin na, Mildred. Iti data nga pa nagpagpakawan na manon nemi na aramid kon tinangarakop keng kuana. Ricky. Amom la ko mano kasano nga sinagabak ti manang gurguram kaniya. Amom la ko mano nga sinagabak ti awan pamatim kaniya. Siyak nga nakadaldalos nga babae pinagbalin mo na rugit. Siyak nga mangipatpatag unay keng ka. Nga kami kanagitan nakta. Saan na kami apinati? Sakit. Di mula mo na kasano sinagraping agiin na ti amin. Isuwarad nga toyak. Tapos sulnitak. Di nagkurangan ka na kayo. Ipatpatek ka, Mildred. Nagsublin ti dati panagpamatig kan panagtalik ko ken ka. Ika na kumatigon daway nga mga kasten yaman nga sugat nga naipalay ti barukong mo. Pangasi. Naging gaman nun naming inagaman na titibin ko inyagad na tirupak sana inamalan di bibig ko. Oh, Mildred. Ricky, tinakairuwamak manong naming nga na para nga bibig. Nga mga amal ka digiti mawaw a bibig ko. Dahito iti bibig nga nakairuwamak manong. Nga 80 ti sabali nga bibig nga naramanak no saan lang ti bibig. Bibig kan apros arakop ni Ricky.
Nakapapaot ti panaglanang di kiti mawaw abibig mo. Aging ka napuutan milaengen nga adda kami ni uneg ti kwarto mi. Aging ka napuutan milaengen manong naming agpadpada kami nga lamo-lamo. Nga damadaman ti panaggabumi manong nemi ti rabaw ti kama. Agas iti nakairwaman mi manong. Agas ti nakairwaman mi manong nemi digusan nak ni Ricky kada kiti agkakabara nga agek iti na dumaduma paset ti magi. Kada kiti bibig ko, iti tenged ko, iti barokong ko. Ricky? Ricky. Oh, nabayagan nga kail-ili ko dito, Ricky. Tinakairohamak nga romansam. Nabayagan nga sapsap. Oh, Ricky. Dasla namin pinsanan manong nami nga naagasan dagiti sugat. Nga nabayag manong nami ang nagpaot iti kaadda na iti barukong kuday ta sugat. Ano man ang rumtab da sugat kat mariknak ti panaas. Ngem kada kita panawen, kada kita kanito, iti day nga guntaway manon nemi. Namin pinsanen nga awanen da nga sugat, tawanen ti sakit nga marikriknak. Awan ti sabali nga marikriknak, no saan nga ganas manon nemi. Oh, Ricky. Ricky. Nangro na lang aruden, idi addan ti ulo ni Ricky, anak erwamak, nga addan iti nagbaitan di kiti legs ko. Ore lagsagsagawi sa wintiriknak, idi madaman ti panagsanapsap na manon nemi, amang mangan, amang sep-sep-sep manon nemi. Iti nakairwaman ng sep-sep-sepan. Ricky, nabayagan nga kail-ili ko dahita, Ricky. Ti panang sep-sep mo, panang isarek mo, di ilam sa mo, pagkutsanggat, Ricky, 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 nabayagan nga sana ka nag-asog kita. Agpapasak nga agasog, Ricky. Ricky. Nakaringring gura kon manon nimisan ko na pinanunot a posible nga makariing dagiti anak ko. A posible mga makariing ni nanang. Sa bagay adayo ti silid ni nanang manong. Ngem nagabay ti silid mi, ken ti silid dagiti anak ko. Yawa-awa ka makariing da. Ket baka bumangon da, ket umedak tugtugan, ket dalutsudan da no apeng agas aso ka. Baka ta di damat namin among adan ni papang, Ricky, 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 Nakapapaot ni Ricky ti baba manong. Kas tinakairwamak, kan nakairwaman na ngararamidan na puyutan na pay manong. Isla pagbalinan ng plastic balon ti kuweba. Ket siyempre tinabarang sang aw na nga ipuyot na ket sumrek iti uneg nga santo metlag subli nagbara nagmayat. Ricky, Ricky, siyak met ti simublat manon nemi ta siyak met ti nangigabuk ang kuwana. Manong nemi nagkagkak kakinin-kinit kumet ti barukong na. Kalbasan na manong kas iti nakairuwamak. Amok met itag guys amang ti ice candy. Mildred. Ricky, Mildred. Mildred. Madamdamapay manon nemi inbiyaten ni Ricky ti panana. Kasi tinakairuamak manong nemi permi nga rimsuu din ti armas na ket orela na isagad. Ricky, Rick, idrogyan nanti aggusod-gusod. Idrogyan nanti agkabalyo manon nemi. Mapanak manin ko na tanamin aduak nga ron. Ricky, Rick,
Ricky! Ricky akla nga Ricky. Aging gaman ng naming nga edita, palukayak, kip ko keng kuana, rinogyan naman yung tinagkabalyo. Pumaspaspas, manong naming, aging ka namin pinsanin, nga nagrinakip kami, ta nagsabat tirik namin, Ricky, Mildred, amok ken pa-check manong naming nga daytan ti pagrugyan ti amin. Nga kasla di mi kayaten ti agina na. Kasla kayat mi nga abruten ti mano nga tawen manong nami. Nga pa nakaulilit tunggal may sa kada kami. Kayat ti asawak nga agasan namin pinsan ti sugat nga naipari ti barukong ko. Gabot ti pa nakapukaw ti pa nagtalikkan pa nagayat na kaniya. Kayat nga masublihan ka ni parik namin pinsan ti ayat na. Napudno nga ayat, natar na nga ayat. Ayat nga santun nga mag-agnasanas. Ti ayat manong nami nga dinto pulusen agduwa-duwa. Nagpatpatnag manong nami ti arig na ngayon kami nagpapas tapno lang maabrut mi dikiti adu nga rabii na saan miya pa nagpasos. Kas ngunit tiragsak manong nami dagiti anak ko, anak mi di makaringda nga addan ti amada. Pa? Ha? Papa? Nada ako nito anak ko. Nagkada kami kini mamangyo drabi. Gusto di ko nami. Ako na nga niya. Nasumaruno ka, pa. Kaya magmangib kumitket. Kanabtuog yo. Kaya panagas-asog ni mama. So nga, tuloy mo latang tinaturo ka kinihadin ko. Tentong bigat. Talaga mamaminto na talagang adakan, papa. Pinakalanin ti kitarwatek. Kitangal daw. Tayakar kong titoy. Ket sulnitak da kita nagkurangan kada kayo kini mamangyo. Gamin kami, papa. Nagyamanak panang pakawan kan panangawat yung kanyak. Ket santun nga maulit, ti panagbaling ko nga narukop. Oray niya ti bagbaga, di kita tao, saan ako nang mamati. Gabot pagtalinadek, ti pamati kan panagtadak yung kini mamangyo. Ikarik na itanak ko. Ikarikan ka, Mildred. Nagsublimat nga rod manen manon nami ti dati. Nga ragsak, ayan-ayat kan panagpimpinatig mi ti asawa. Awanin ti sa pulek pa'y manong. Ta nagsublin ni Ricky. Nagsublin ti panagdalek ken panagayat na kanyak. Ken nariing ti panagayat ko ken dungkok ken kuana. Ket kang kanayon kayo daw dawat manon nami nga awan tukuman ti asinuman nga mayat amang rakrak. Iti talikalate na yat mi. Ken nagtalin tukuman nga tibker ken napudno ti asawak. Tanukas pagarigan ta dan tumanen tumandalong ken kuana nga saan nga pudno nga damag, saan to kumana basta mamati. Basta para kanyak manong. Agtalin ni Ed, kadagtalin ni Ed to, ti kinapudnok iti asawa, kadyak tumaitured, aliputan so. Iti agdama, manon nami nakapaggraduaran nga agpadpadari kita anak mi kadadapayan pamilyada. Ngayon tinaudi nga ni Junior, manon nami kit isut nagtalin ni Ed, sidong mi ti asawa. Dahil mini grocery, nagbalinan nga nananay nga grocery. Nga saan nga mini, tayo so itat pagtintinulo nga mi ti asawa. Intultuloy na madlata manon nami ti kinamasun na tano adda ma-subcontract na, ag-subcontract. At na dyan, ag-supervise latan nokan. Saan nga agtrabaho? Tayo sungarod, iti boss. Manong nami, naman pa'y napaandal mi kadadan pamilya da kita anak mi. Timultulong kami nga itultuloy kadagiti kabagyan mi nga kasapulan ti tulong nang runa kadagitay interesado nga agbasa. At dalima manong nami nga kabagyak nga iskalar mi tagdama. O paten manong nami dagiti apu kami duwa
iti nauna, idin to taduamet, ti apu kumi, iti naudi nga isot kabalay. Dito nga rot manon name, iti pagkabuklaan, iti pagkasalitaan, kas lidikal manlaeng, kaya nagyaman naglaunay ti anus mo nang ibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, libliwak ang pagsarpingan ti biyag, karigiti patag karibing kanagbuya, more power to your program. Toy nga rot agyaman nga paghayam mo, Mildred. Thank you, Mildred. Iting ka pa nagsurat. Thank you. Kada kayo amin nga nagbuya. Salamat kada kayo amin.